Mukano uyu wa libombo ndi muṅwe wa mikano ine ya tsisikana vhukuma kha mikano ya u dzhena kha lino. Maduvhani a si gathi o fhiraho ho vhona miduba milapfu vhukuma mukanoni uyu, fhedzi zwa zwino ho fumula tshoṱhe. Vhathu vha ḓi tou ita vha tshi rothela, nahone kha vhenevho vhathu vhane vha khou wela zwino a vha khou vhuya vha lengelwa na u thusiwa. I'm from Midlands, which I left, Midlands at Gauteng I left this morning. In the road, everything went well. I didn't see any accident. Even the weather, though, it was okay. So, according to a previous year, by this time, it was a line, and unfortunately, this time on 2022 is no line. We didn't see anything along the road. Everything is fine. The road is clear. The police officers are on the road. Mapholisa vha badani vho bva nga vhunzhi makondoni hune vha vha kha fulo la u imisa na u gudubadza goloi. Zwiendedzi zwine zwa khou wanala zwi songo lugela u vha badani zwi khou dzhielwa vhukando ha mulayo. Vhareili vhane vha khou reila vho nwa zwikambi na vhone vha khou fariwa khathihi navho vhane vha khou reila nga nḓila ya vhuhwarahwara. So far, by the time we checked, last time we checked, we had around 90 fatalities since the beginning of the festive season. And then we are worried again about the number of pedestrians who have since lost their lives, because it's around 30 or so at this stage. So, but then generally speaking, most motorists have generally behaved very well. Vareili vha khou itelwa khuwelelo uri vhareili nga vhuronwane. Vhuendi vhu khou lavhelelwa hafhu u dovha tsisikana u bva vhege i ḓaho musi vhaendela mashango vha tshi khou humela murahu.